این کان ترک معلومات میتونم تلفن تکنو پاور 6 پرو بعدی 5-6 برومند آذر پیاجی در جان است که 6000 ماچ باتری که دارد 70 وات اولترا 20 توربو زایرات که دارد و NFC پادشکا میکنن جا چی است 70 وات اولترا زایرات که 6000 ماچ باتری که دینامیکی پاسویت که این جاش کارچی گیرام میشه ده همین تلفن هازی با نشان تو میتون در وقتی کار فرموندن پروسسور باشد مدیاتک دیمنسیتی 6080 5G игровой процессор دارد تلفن و اکران باشد 120 گیگاهرتز کار میکنه سوپر AMOLED فول HD کار میکنه 32 مگاپیکسل باشد فرانتال کامراش 32 مگاپیکسل فرانتال کامراش 108 مگاپیکسل основной камерой و یارسانش باشد 8 بعد یک تا سپیچکا دارد корпус пластмасс і порошен пластмасса جای заряд накаш جای наушник و جای колонка iPhone боло و управлять кардани технико ай боло так да рафтем ҳозир мебинем процессори оперативкаи телефон бошад 12 бо метавонӣ ки плюс 12 кунӣ 24 оперативкааш 24 256 гигабайт памят дорад ва ҳозир биё оператор пештарак бигӣ коробкаро ҳуй мекунем опа якта пленка дар рӯи экран дорад ҳама техноҳо дорад не ки вообще чихолша чемай дига техноҳои пешина чихолша зур буроварда яқа дизайнишира бинед чихоли сиёҳ прозрачне ҷаш прозрачни пластмасса ҷаш ҳозир мепӯшонем вот вообще чихеши куда комментария нависен чихеши ва иҷа бошад документҳои ҳами техно 1 сола гарантия ҳами официални гарантия 12 моҳа ҷа бошад на 70 вата турбо зарядкаи ҳами телефони техно ҳозир проверка мекунем ҳами турбо метад наметад чӣ хеле проверка кардан хубая опа ҳозир дар заряд мемонем телефона уже гиром кардаги мо уже дидем ша ина бо инҷаш функсияи вообще зурш аста нига метавони низки тур наямонӣ оста заряд метавони средни монӣ бо инҷа гипер мондагиай короче 1 минута 3% пир мекунад 1 минута 3% пир мекунад хали турбо зарядка дорад 70 вата майли биё оли боис ча мекунӣ ва телефон хидаш ҳозир экранаш 120 гигагерц кор мекунад супер AMOLED Full HD 1080 пиксел ба 60 fps мегирад вообще ина камерагириш мебинем вообще хали плавно айда ина тарзи ҳозир сёнкаша мекунем бине ина ҳозир записша кардем ина якне камтарак албатта дора барои сёнка кунӣ яде хито наёд дига одамора мешавад а так блогерӣ намешавад ба ин чизо ва ина тарзи пешаш ина ҳозир ина тарзи камерагириш вообще плавно мегирад хали ярки мегирад одамита ва инҷа функсияи зур дорад бо ина ду тарафа ҳозир ай пеш нидонест бо камераи пеша қафо метавонед ду тарафа сёнка кунед короче ҳам пешро ҳам қафора ин хали камера функсия дорад хали сурат мегирад хитон диден ина нигаҳ кунед ҷои гироншавиша телефони ҷош полни гирон мешавад метавонӣ бо функсияҳош ҳалиш кунӣ дар ҷо чӣ хел гирон шуданша бинем хе вот ритм задиса бит задиса нехе ҳама короче пушти телефонтон гирон мешавад вақти звонок карданда вақти звоноктон мекунад спичка хоҳед спичка мемонед хоҳед ини хали световойша мемонеда сёнка кардан мегирад ҳами светак задан мегирад вақти звонок карданда ё будильник монданда иними светҳо гирон мешаванд
хай номеро дар рӯи экран ай, агар маъқул шуда бошад заказ кинен ё маъқул нашавад дигар видеоро дидан гирен, дигар телефон может маъқул шуда бошад. Номеро дар рӯи экран шумо метавонед заказ кинед ай магазини Realphone. Панотон бахадор. Следующая станция Бутырская. вақте ки шумо дар станция Бутырская мерасед, ай вахиди сеюм ва чорум ба берун мебуроед. Вахиди сеюм ва чорум шуморо ба тарафи торговый центр Зелёний раҳнамоӣ мекард. Ай лестница полни ба боло мебуроед ва тарафи даст чап гардиш мекунед. Дар иҷа бошад сеюм ва чорум вахид нишон дага, шумо тарафи вахиди чорум ба берун мебуроед ва гардиш мекунед. Баъди гардиш карданатон шумо аллакай торговый центр Зелёнийро мебинед. Ва дохили торговый центр Зелёний кишидед, шуморо магазини Realphone пешвоз мегирад. Марҳамат баромада харидтонро ба анҷом расонед. Омадани шуморо интизоре.